Pozdrav ljudi, zašto sebe stavljate na zadnje mjesto? Znači u teretani stvarno imam često ljude, osjećam se nekad ko terapeut. I došao mi je jučer jedan, njega znam već jako dugo, i kaže, imao je prije 3 godine imao curu, ona ga je ostavila i rekla mu je da je njoj bitniji pas nego on. I tu su oni bili prekinuli, 3 godine nisu imali nikakav kontakt i sad znači 3 godine poslije, kaže on meni, joj, javila mi se bivša, ima rak. Ja velim ok, ja njega sad pitam, rekao s kakvom se namjerom javila, joj, ona nema nikoga, jel bi on htio s njom ići kod doktora. Dragi moji ljudi, znači ja nisam stvarno normalno, sve se treba oprostiti, život ide dalje, prolazi, ali zašto stavljate drugu osobu na prvo mjesto? Moje prvo pitanje na njega je bilo, da li bi ona isto učinila za tebe? I on kaže, pa vjerojatno ne bi. Ja rekao, a zašto ti uzimaš njezine prioritete? Znači on si uzeo jedan dan slobodan da ide s njom i ja kažem, ali zašto ti ideš? On bi imao nekakav loš osjećaj, osjećao bi se loše da nije otišao. Dragi moji ljudi, jer se ta žena osjećala loše kada je njemu rekla da joj je pas bitniji od njega. Meni stvarno nije jasno kako se možete da sebe stavljate na zadnje mjesto. Ja stvarno razumijem i treba se pomoći u životu, treba se ali čekaj, ta žena 3 godine ti se ne javlja i sad ti se javi kad se treba, a on skače ko skakavac, kako je nazvala. Ljudi, daj prestanite ugađati drugima, gledajte sebe, mislite na sebe. On je sebi sad natovario toliko problema, ne može spavati jer mu je žao, jer mu je... Ja ne znam, da sam ja na njegovom mjestu, ja sam njemu odmah rekla, ja na tvom mjestu poželila, sve najbolje, molila bi se jednom za nju da je bude dobro i išla bi svoj život dalje. I uopće, i vjerujte mi, uopće niste egoistični kada mislite na sebe. To je toliko glupost, to je toliko napumpano sve. Sad sam, nadam se da ste i vi malo pametniji, ne dajte se iskorištavati, gledajte sebe. Uživajte.